Kumun cukudo hak election badang sudem ke PDF kalwan baar hak election MLA Arja Karpra bat charem tang dalai spa nyo hubut nakani konsensi hak bau kurtong jong ke election MLA Arja Karpra udai ba less than 1 swen ubadiru mentrai jong ba Mosju Rockefeller 1 swen kani kejingwan penyeso kalong bon klan chusu ya ke parti bat kejing ai mensim banyora ya kathong jong ke jingjom kini kino ilam kilai tu bakiwan menta tang kinong ilam hendrai kipai ba nong kersan pat kin sawan lut ban ai jingkersan ke PDF khamtam hakisnong bat hagi jaka khaput bat kipan paru ya kejinget teli bakin jiet do ba Mosjo kumunong mikman kasela ya kini kinong ilam ki bawan penyesok thamai la pediang buram do presiden uba Ivan Lumlang Marbanyang hak jenelang usamla auspicious lingdo secretary harangkat kidkhot ke executive committee ke PDF zonal committee sela konsensi bat kiwi hak ji kedu lang hamau KCM haba pediang buram ya kini kinong ilam ke kongres BJP bat kiwi pat uba Ivan Lumlang Marbanyang ulong ba kani ke jingwan penyesok jengki kalanak aimen sim susu ke parti bat yau kortong jong ke parti hak kani ke election banwan Lewan nang ni kapor kabangi tip bakani ka by election ka ban salong ane po sala constituency tigi sngau don kam bat gi sngulong kerki bagi don kam ya pi kum ki dong yalam na ki bai pat ki parti bani bani syam manta ka sngi hani na kalian jo ka BJP bat na kalian jo ka kongres ba kum presiden na kani kapor nga syam ya kani ka kabuk sia ban ai kuble ya pi ba ka jing kata man sem ka jopi banau mon ya trei na ka mata bat ai ka jing kersan ya ke parti khamtam yu kandidat ba Mosjo Rockefeller 1 swen ubade kandidat jo ka PDF nang ni na po sela constituency tengah sengau ba ini kiru rang ba bat kini kino yalam ki ba khmat ya ki badan nak ni ka por ki ba ngilai ki bla ai ya ni ka les ba kinlong kum kinong ya trei kinoi kersan bat kinlong ru kinong ai buit ai bor hapo kanika parti ke jingi ka PDF tengah sengau ba ni da prang suba ni pan pau ka jing sengau kemen ka jing pelat ka jempi ka jing kloi ka jempi bar ba pia iro ba kom ka parti ni don ka jing kermen ha ka ni ka sela konstitusi lengba iba Mosjo bolong kandidat jong ka PDF usamla auspicious lingdo ulapun pawe ke jing songo ikinong ilam ki balawan penyeso sa ka parti bat kedo bakani kedai kedak kesen ke banang penskam susu yo kortong ke parti bu unjob hakani election jit nang khmat sidang samai na sela konstitusi penpau ka jing sokmen ka bakrau ya ka jing keluj sim ka jong pi pat ya ka jing perkhat jangai ka jong pi ya ka ban ya wan lang hakani ka kenhun ka jongi ya ka bangi netre ngatip ba piwan hang ni da ka jing tmu ba da ka jing kot jing mut ya ka ba ni netre shit ham ya ka kam nang bangila ban poi ka thong ban job ya kani ka by election na kani ka sela constituency namar kata kum ka parti ngis ngodon kam ya ka jing ya snok tilang ka jong pi ya ka jing treasure ham ka jong pi ha ki dong ki snong ha ki area ki jong pi ki ba pi don kanang ba kan la ban pen poi ya candidate u jongi ba Mosjo wan swet syaka thong ha kani ka by election na kani ka constituency ka jong pi habakran berkilap thai khubor uba Arjas nongtrau nongelam ke BJP luong ba ke jingwan jengki ban kersan ya ke PDF nomor yoi badai tangkani ke parti ke badan cingkaman ban job nasyala bolehun pauru ke jingso diau baki bor ba halor jong ke BJP kim syam la kenjok ketit ya kinong kit kam na kasyala mandal halor ke rai penyang kertong takada ko jibi ngana ni kasang kalong dapat ba kampus ka thong idon gi brebun ke BJP apo bobodan si tama ka bay kalong ba ngi lapet ke BJP kampus ka thong Tesa barong ni parti yang ada pek bun ni parti yang lapet. Kanu parti yang pasal thong hampat pek ngelajit. Dan ngelajit layak untuk kene ngelap badai tangkan dekat PDF. Nampak kandidat di Pak Mos. Tentang dau ngirong menyerap noh ni kaseng. Kan pasal thong namar kebun kaya konsing ngerang bun ki jing e. Development don. Pai kilang surok ke iram don. Natara makap ngej bahkan ni parti kalam pasal thong. Badan syur gi beliau juga BJP kimani panjaso barkan di parti tagang sa batai padadian anda gilawan joy u ikising unoilam ki Manipuri na kurikhal ulong ba ki pai ba hakadi ka chaka bat kathan ki kwa an punjab dun borop yoba Mosjo Rockefeller 1 swen bat kini ki nongilam ki lai thu ban jindala ki kersian yoba less than 1 set ha jaka praru ula job sok तो हम लोग बुलावर्स मेटे डेवलपमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ हम पकड़ा है तो हम भी पहले बीजेपी के साथ में गया था लेकिन ये साल में हम लोग का कुछ भी मतलब हम लोग का साथ में डिस्कस नहीं किया कोई बात नहीं किया तो लास्ट टाइम में हम लोग का अर्जस नोंगट्राव मिला है मिल के बोला ऐसा 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 बात है चलो हमारा साथ में तो अगर हम लोग का पार्टी जीत गया तो बस्ती का लिए कुछ करेगा डेवलपमेंट के लिए
वही है, हम लोग सब मिलके हेल्प करने मांगता है, जिताने भी मांगता है बॉर्डर एरिया से। Uba wan langsing nong ilam ke kongres ul ong ba ke jingmap ai tiket yo brio ubala bantrei kala pen mongi kinong kit kam ke kongres bat kim la ban khenyi ya ka vote MLA ne ka vote MDC ne vote MP ba ka kongres klayo hak election ke bladap la ban rap ru ba ki nong kersan ke kongres ki phai khmat ke PDF ban long ke parti nong job nakani ke constituency ngi nak liang ke parti kongres gi nong ilam jong parti kongres ilami no benta kaski ba ngi ni dan lang ban ya kersan i ba mos i balong u kertong nak ni ka seng PDF hadian bangi suthu ba ke parti kam sim lapoi kam sim numla man poi sinu sinu nemar ka jing bam la ka jong u presiden ban ya chakamat ban penbiang ha ka bede ki iu jong ka parti jing penkre nam ta ka iu jong ka parti ban ha ka ju ka pon nak liang jong ki bahe ki ba chalor kim sim la ai mat le si ka tiket ha u kertong bade ban yahun chakamat bolong bobiang di ngi i ba di tangkap PDF hang ni ba kalong ba kala ban wanra ya ka jingjob ka kadan hapleng ke jingele ban long hakmat ya kalong betang ke PDF bat ke UDP di nak kata kadau ngilai mi lang da kawe kasur ngilai rai bangin ya ai ke jing kersian bat ngin ya trelang nak menta ban wanra ya ke jingjob ya iba mos bolong i kertong nak PDF ke ba kongsan hi kalong ba kejing bam la nak liang jong ki bor ki bahalor jong ke parti ba ban ai ka tiket ha ubriu ba long sisa ubala ban mi khamat ya ke parti ban ya kun nam ta ka ni ke MLA kalong ke ke ba pendiau yang i baro pi kejing bam la ka jong ke parti ban sengap lang ya baro ka kata ti ka dei ke pi ong pi ke ba ar kalong ba ke parti kumbalong menta kalong kamdan ha ka bor di ngidon kam ru aga jing sya kum ke parti ngilane laslam wang ngidon kam ya ke jing kelah ni po ke syala konstituensi di dena takadau ngila ya perkhat lang hiba la dalong ba ka parti ka ai kat ba tingi ngi haban perkhat nemar ngilung idi gibru ke badon kam ya ki jing kelah ngidon kam aga jing im gujung ngidon kam sibun ki long be halor kata kanong rim ba ngi haban perkhat di ngaskong ban ong ru ba teng kalau ke susi ba habang iwan bat ngi iba kidon ki ngi ki parlok iba badan haki parti ngiwan ban kersian ya ke PDF ndai kalau ke ba sulengo ke ba susi ba ki parlok badan hapo ke PDF bede ki phet no kim kwa bani ne ndai ki awat buram ki ngam tip ki wat iru ngam sutu ti kani kalau ke ke ba pen sa lengo ngi ru tang ba hari ngi nge skam ba da ke jingiwan kumni ke jongi pede ngin wan rai ke jingjob nam ta ke PDF